icara karibu kugatera urabona abantu usanzwe uzi kumwe n'abandi bantu batatu twako turavugana ibibazo by'umunsi mukuru burya rero ntabyibagiwe nyine hari umudemu ndamuhaza neza fresh ndavuga ati aha rero jewe ngeragere no kuvugana n'umuntu atanga ibyumba hariya muri hoteli nze kumuma hari umukobwa turakubita story tutaramara n'iminota nk'ine hano numva umukobwa ngo imisuzi urusuzi runuka ukakuntu cyane duvawe n'ibyaha nobanza ndahaguruka ndipepe aguma ngira ngo urabona ko hariho n'abantu benshi gusa ndamufereye nganyine ndagira umutima amenyo ndavuga ati acisho irahera burya rero natashe nashavuye ndavuga ati nk'ujya mu mukobwa asurira twasohotse bishize n'umutwara kumuperezida ku babyeyi burya niyo maramaza akaca asurira ababyeyi bakaca bavuga ati ku gitaniro ngaha chekwe numva mengo na mwasa kwe numugiri nawe uwo mwana ukujya mukobwa cyo mukundekera cyahari sibyo nta mukundi imisozi ujya mukuga gumukunde kuko umwana yariye arangwa n'imisozi oya shareka we gumukundi cyane we cyo ndagiye mukebura zobe muzege we gumukunda umwana gusuriye ubwo vuga ati ongeza gwakongera akantu oya reka ona kwa basi jujya mukobwa urabona namukunze kwenda mukunda umukunda rero mugakajya gatabya ko gusura kwe navuze ati aka karancine gumwe muvyumva gute ni mamwe mungiye inama kwe bayaguma mwifundira nangorane ukandi gusura sica nje mbona wo muhero reka kumfata yiga ahubwo ari no kutirira umwanya je bisabwa ko ngomba se kuri kakazi kamwandangaze ibintu biba byurosakana bisabwa kabungabunga ahubwo we ngo tugenge mucorere amabihere n'ibindi bizakuza reka mbashe cyumbira bano bahungu ndabasezera urabona bamurera umwebwe umucoro sino wirengagiza nawe murabiduririza umucoro uzari imwe mu ngo ndawirengagije ubona aciye avyivira mwe tuzosha dusubira mwebwe je ca n'ubwarace ngende epo wacha chatubwirira hehe reka manze n'ubwara karibu kiriya meze neza karibu mwicare hariyo icyayi amabenyi amata ibintu byose ukeneye tubaye kino icyayi abana ni icyayi kimeze neza kirimo n'intungamubiri n'amahoro hanyuma ikindi tubaseba ni iki kabasha nawe ni be sawa sawa akeli wewe ani wewe mtu ana wewe na bifu yangu ana bani unakadiri ewa numa ni obrachi nawe Lemu gimfikazi ndugusoka no kwashimba imana wagiye aho nazo ukomesha inyama kandi rero nubwo bihuye burya imisugano nzo kurangira kandi oya haya ndio kuzungumza kwa neza baya bosi wanyoye usasha ndio ndio ameweka katika mmoja tu hii mndana tusije Mungu sana wewe kabisa jengo majengo fasina wetu pasiri sawa jengo mageni bugalo kiriya winyeshe ugiye nega basa n'ibiki tamaye wewe utamaye wewe ubanze ubwo si yamitwe mu amani sijya n'ibyo mu muji amega abantu nkamwe turamenyereye kabisa maranga umva ariko aha ntawe wotikira iyo simi vuga ko katamaye ufise mu mayi hasijaho hanze ndapfa kwimukashira oya ntuworenga ahubwo rero icyo mbona sinzi iby'iwawe ahubwo rero mbona n'ibyo wambaye ibyo wambaye ahubwo kuri zo oya none uvuga we kuri zo ndara
hanyuma wowe uzoza udushobora kuzanira amafaranga aha si mu muji twaramenyera abasuma ubwo n'ubwo n'abatekamitwe cyangwa ubwira inama yararimwe sawa uyu ntagendera ahubwo we mitende ako ivyo imitwe iwanyu mwagize sha mugendero aya ngo yakura manyine zini bimbayeho nagahomera vuba ivi ndamutwaye n'izakimana muri rya resitora y'ahandi murarizi bafashe ubwatsi baranika baranzunguza ibiti burya ku bugome bwiwe amahane ntanatwaye burya birangiye yiriyesha burya n'igisuma turamuzi nindashabarangiza none aha byagenze gute aha barankubise ngo ndimbarandimbuye sibyo n'ubu numva ko ntameze neza ko mbona kuryama bigatwara bishyize hanze egosha yo cyane wihanga ujya mu natwe turamuzi gusa ibyankoze hajya ajyana